Urwandiko kuri bene Imana Bayisilamu, ndagira ngo mbisabire Bayisilamu, Bayisilamukazi, mwe mutari abakafiri, mbana namwe cyane. Benshi muri mwe banshinja kutifatanya namwe muri iki gihe cy'igisibo cya Ramadani, ariko ndagira ngo mbibwire, inkubiswe twese kwiyiriza bisa nk'aho ari umugenzo w'akarande, kuko amanywa yose twirirwa duhiga, wahirwa ukaronka, ubwo inkono ku ziko bikaba ibirori, ukazongera kubirota ejo ku mugoroba nabwo wabonekewe. Rero mwe mubigira iminsi 30, musanzwe mufite uburyo mubayeho byihariye, kandi ngo mubigira mu rwego rwo kwiyegereza Imana no kuyisaba imigisha. Abaye ari ibyo, inkubiswe twese ntitwaba tubana na Allah, kandi ari imigisha yaba yaradusagutse, tugenda tuyisaranganya mu bahisi n'abagenzi nabo bakaronka. Naho ubundi bibaye ari umugenzo w'igisibo cy'iminsi 30, inkubiswe twaba twarasibiye burundu. Naho mwebweho mwiyirije ayipura mwari gufata muyanyohereje byamfasha, kandi mubaye munantumiye iwanyu mu ngo ngo mungaburire ibya saa sita, kuri njye byaba ari igitangaza. Urebye kubibona kuri njye biba ari ikiroto mu bindi. Naho ubundi bene Imana rwose mfite nk'amaguru, ndakomerewe kandi kwiyiriza bisa nkaho ari ibisanzwe kuri njye, kandi byanatuma menya neza n'agaciro k'uyu mugenzo w'igisibo cya Ramadani muba mwaragennye buri ngarukamwaka. Rero mubingirire mwuka byamwe, cyangwa mugire ubundi bujyanama muma murakarama.